Kaya sunong kasuaban kumadati din sanan kanang misisa to kapod iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kasuaban ni Baino insan po do rumikat kaguyahay kumadia maya dot kaisisan ruanan dot panambarasan panatalanan no kasuaban ni Baino. Kung sikaw Tuhan mantad dot sa kadungnu gisombot patilambusi haid haro kaparagaton iswanggot kaisisan maya dot sambayang iti dadamot dahil iswang pinangahan ikalansanan da alumis piramutan gisombot itinupot ayong bulayan dahay agulampatan dahay kasabon bayan nga korikot kanu manahak dot panudukan pangiwaguhan pangunsuban iswang at kapasiyan rohani dahay tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kisanong kasuabon na insan po kumadati. Puji Tuhan, tu kasuabon na bayan no. Alumi si piramutan dati hali piadot ay asapo rasamba hitid kinanan dahay di kosodop. Ilo na dilad katandig-tandig ngay ilat bonong gat na imayaan na narasaman. Kasuabon na bayan no. Dua na hupadom limo tadaw tulan kaapat. Tadaw no bayno di kanihabot tok asibuk nakakadayan kita ko ni pos-pos kambalutan nga tok hirinad anaro barisan ka asanong magindalan kumadit dadamot tot magindalan dating putih sakira manggit ko karita kadad kahiyan na namintang komen mantak kagidit papendalan dat ay buru-buruan na kasawon bayna iya ko dadamot tot milagong magonsok kada padalay kapiat kosinon dat pasamok mati kaday kanda tulun da osin ko piya. Bayna na pa nga tulun na pa panambarasan dati mamagusa kahaharan da pamagunan. Ina pa'y naretanda hiti nga api guli-guli nakasarilat ay mamagusa tay ko ay may ingkaso pilat pagigihuman dan pamagunan. Iswang gatimpo dati dot borasan ta na pod aiso not mamagusad kahaharan na pamagunan mo. Iyo kayo, iyo ho, iyati, masitar piya. Tay ko isay piya, right ko tulun dahiti pamagunanam. Ay, o insanan ta na pati nga. Iyo ho, napakapurimanam. Aiso na hi, kumendat magusad kahaharan na pamagunan. Nakura tu aswap, takupad aposik. Papaburu takot buru-buruon. Aswab pohom kadidigamanam. Aswab mayno pingung karaboy lagwasa kayo imamutong kamuan di siya. Ang sanan ta kano po nga ilo no tamodan ni di ba mamagusa dat kahaharan pamagunan. Ato kay insalawon iti kamoyan dot mamagusad kahaharan pamagunan. Nga tumanud dapat ti panambarasan dati kasuabon bay no. Kada nadadharati kamoyan dot tamaha bahaya sifat tamak. Miagalat makan. Makan toko insanan toko nga makan. Insanan toko nga makan. Nga ino pa'y bahaya dahiri nga ino pa'y pangangakan dati nga apain tunod. O ruanda ayahan, o ruanda ang tusi, ang gula, o ruanda lusung. Kukurat o ruanda lusung mi guli-guli nandang may dilobeng. Miyagal doho o ruanda makan. Ay bono ruan iti nga abilam mo iti ba. Ay ako ra pi akanan nga ay apuri manani ayahan bo.
nga mantad ko kinodoto antakan no pumakan ko dim roropon no pay haro magikukuha na gindad nurid itiad di madad arubati takanon mo. Jadi hingga na po din nakadayak nga ay sangonggompay takano tay ko induo po bobuo nga anu daoy on nga ay orubat ka. Mau tidak mau oy on megali kitanganak sorohan dad haro talu tanak no. Ongay ko na akan. Contoh lah pagalan dati hilak kaday makan. Akan no di tanganak nga adi kai anu di akanun nga arubat. Iya nga nakapangudari dia naik nui dia itanak tu tiso nain uhupay kedua nain uhupay ikatalu nain uhupay isawon uhupan mi iri na di dat kon di dadi ko tamah iri nga narubatan diri di bagi. Jadi megali iti makan nga kon pia kagodot nga arubatan nga milik komoyon dat kon mo di ko tamah iri tedi nga iri no hit silapan gari bo kago na pom iadih na pohot iadi kasari no pay awayaan tokod isuangget pangakan nga kandok karuara gahom moino pa akanom kono gia mangudar tu paingili naman tadi dan tangan nakot ngonu ngonu uhupay magay jadi iti kemondet kahaharaan pemagunan hay sita mo magusa nga ino pay katangkid dahil nga sayra dat ino po ginawo kapuriman nan dati nga mimbulay nan dati kemondet tamaha agumot tulun da kinarahingan inuman no jadi numan biuso kombala ko nakapuriman da numan biuso nakombala ko na yun no numadit minangidun nipon minangutusan nipon may darumay induo tok kokoyon o darumanon do nga kokoyo onon dad papasarabak matundad di bius iri om tok kasarabak no pay bius manon do kodong ini pon mo tiga rule maganak ay manguhat ako kapiyadit iti kongonduan mo maganak kon maganak moga susu maganak kapag nga idon suang talun moga susu topot ka sayra no pagguntingan nga abiuson topot kari to koy palad aman biuso oy tingguran ako no nawayaan biuson kamo andada to ko simbari lo kongonduan biusan kamu mano guntingo amo pa ma to koy songkuro di karulet apigis-pigis na gitabin suruh nga kakosil na sorohan na pon dahit ongarut na po di man guntingo tok irini kongo kusayan dot ako ni ko sanang-sanang iti kongonduan iti amun ta kitanganak nga tok puri monon no dati ot ay nurid di na amo abiusan ka puri monon no dati ot nurid di kinogoyo dot pangorbanan iti malahingget minaga susungay dati iri na komon da tulun dat amu na apatutot ato ko ramat da malahing labi pun dalat ang tina-tina ngay hingga di kapuriman to kaya tidak to kay nakawaya labi pati kakusayan kada dat kay hiyonan dat ay mamurusis manukul-nukul puri mo ni kadawit sang puro kaw di ponon dit karuhang dati dat kawaya iti kamunot moga susu am irin dandat ino pandahit
lisi itu pus nga ako nagidandad aralom. Hondia hoy. Oke. Jadi iswang mamagusa iti kaharan pamagunan iati no pati nga o gumu mati at ipagilitan datid na bius mantadot roh do pamagunan. Ida damot tet mogolim tokolot katumbayaan dati kumad ay buru-buruan dati domani kita daw. Ina pa'y kamayan da na bius dahiti tinga hinggad iati na pohom manimong tokot ti tusin mantadot tupus dati ilot kahaharan ngai. Aupus tokot ti walay, aupus tokot do tana, gisambo iti na po nga moniop o insanan na po hi pamusarahan kagarasan datinan it mamatay do lisih dati montok ko kinorohingan hinggad it o insanan na po kaposiyan dati it nailan dati dot numan di Yesus sendiri tanggungo. Jadi mana po di dati intangay do hilo nga ina po hit kinapatayon di Yesus montok kot kaposiyan dati miagal didit ay olimon di dati maya iti pamagusa dati kahaharan pamagunan. Kamun na po nga koin sadu to kadi mantadot kinorohingan. Ilo nulo kamundat nabius ilot kahaharan pamagunan. Kapagulo na retan titi karay tatusin tinan dati kahaharan dati nyagal ko walay amo no mati nataliban ilo tana ilo no kagut tana ot atopot nagigiad ay ko kita nanom ilo net asaru ko piyo dot o silid isoot kaimbayatan no karatu tusin o gumuin na ratu katong kiad to katumbayaan sebab datusin walay pengkuro di walay kadi papanganak alumis walay dati ko garaja montok na po pembangunan da gereja piro na panahak dati nga montok na po walay dati tok koy lokong piro naik kuti korikot na 1 juta ka kasap topotoy kalau manuk kasap koy dot ay manguhup po pomon sa gereja kapitimbangid di pomon sa inuwalay iho na po kasarom ay kapinta nga ay kapinta nga idi balanja no momon sa walay panahak dati montok kot pangilumisat gereja no pangay tanah puji Tuhan kagumuan na pag gereja tay ko tapak gereja ay hitid kinainan dati nga pinatahak kot anggota gereja bahkan daharay kanto hit okon ko anggota gereja nga papatahak kot montok kot tapak gereja amen amen atumayan ako haro po kaguhi ipagilitan natin mimpay-impa nod papatahak kit sebahagian di tanah daw montok dot tapak gereja. Puji Tuhan nga kadain do ngon sugato kago katahak no pod montok ko kinorohingan kadaan dod ngon gulio onwo kago. Mada takadadot ino pohit kahaharan no pamagunan ni dinga kopisok do kopurimanan katumbayaan dati dot songkuro kagayo pengorbanan do kinorohingan pengorbanan di Yesus montok kopasian dati ino po ikinorohingan do pamagunan ni di iti kamoyon dot kahaharaan harta benda
minomolow do matuh dati. Ino padi right ke karohanian nga osilih dot nombor 2. Osilih kedua. Hal-hal yang rohani mereka jadikan nomor 2. Pengkuroh malah topot kan nomor 2 hal rohani. Monopot kopio iho nga apuri manan kui dot miagali dit nomor 2 no boh. Pengkur ti kamondet papagulu da kinarahingan ka. Untung-untung na dharohot nuridih maraton membaca dasar karait penatalayanan tu mantada harohitihom kawaya toko didit pukul 4.50 putan na kagu ti don dusun. Puji Tuhan to haro kanuh to kayo did ikamoyan dat dahulu kan Tuhan nga aiso no po pingkuro haro ikan takandat kasambayang pangamu da sumono papagulu da kinarahingan pingkurohot paindalanan datid maya no koposyon ikaw boboyhon dati hingga kapagulo tumogod da gulo harana pa ikantakan nga tok tumogod dumati kapagulo okon ko sabar gulo nga tumogod pom nagin na paingkana gid iswanggot ay pangakan-ngakan kadang-kadang makan nga atau kay mongungsi ko udat nunuy na tarimo dati sumambayang piyamangko nga amin kam ingkaka no o sonong kita sumambayang kad may sambayang hari Sabat iti nga agumo imoti ot ay kontobon dati bahkan gumuot anggota jemaat datid ako ngay kasambayang ginawo moyda nga gumuo kontobon main na dati uhupay harohot kontobon dot may sambayang moyd ino pay kalangadan delo nga tumboyo dat timpud orikot haro kasiwatan otibus dormikot ta iswa nga sambayangan nga pasambalik ino gi harohot kontobon no may sambayang langadon no may sambayang iati nagit simbayan gereja pangasal salaang no dawalay ay so kontobon may sambayang malas nagi may sambayang akaw lagi may sambayang inagiit pero sinodu kasap rumikot langadon iati nagiit ay so kanto bumay sambayang song kayaw dari Sabat kadang-kadang got maganwan mimangku may nagi haro nagi wonsoy-wonsoyon antakan hari Sabat ilo nga papakitohid isay ko pagulo isay ko duo isuang nakoposyon dati patumbayaan ako iri no kakuaan dat alutasanot kainggoritan da awayan dati tu mantad no kainggoritan no kosorow to ka nagikinarahingan simbayan no pakaposyon no kosorow ibo nga koni kaharo ginawa da sumon di kumakinarahingan mantadidim iyon do kaboboyhon no pologosan kuno pati pagumbalan da diam dia rumikot kumadiam kanagi katilambo sa atagak kakmatukin kinarahingan tu simbayan no po nga kasaraw to kay nga okon ko rumikot okon ko asilih dat kapagulo asilid berkara kedua isuang kaposyon dati iti tutok dati tulang dati iti tonsih dati onsitan miampaid kaagatan di agat manimunggah kahaharan no pamagunan
Aya, aku di ko ngoy kasambayang baen oruol di tongkorius, oruol tawaku noruan matu di minongurak ti di ko ni hab. Iti yo puno pondo walai ti harai online ni di kah. Ih, om kori ko tari sabat nga nasakatan na kuyu ko hiti miam paping. Iya, oinggolow di tulo ko bay no hoy ka. Nga namakanda det otutu po sabat. Tintong-intong po damot. Pukul 5 no gi ka. Otonob ko piyo tadaw nga o kahus. Hinggo ngayon, posadian ay potomuon da suwab ka. Eh, iri ay ilo na komoyan dat iti tutok dati, iti tulang dati, iti tinan, iti tonsi dati. Noon si tandet kagaton di agat mantadet ka karajaon dati, gisombot sayra na pundot ori ko ti tulandat nga hinggo podi ko simbogo ito ko. Ainsanan no pohit kinausukon di kaboborosan dati dat mingwol kagaton nga nasaan dati hali piad kopi kopiontok do boros sa kinorohingan ni minaboros. Kada kau no po ni munggot kahaharan iti pamagunan, tuhiti no po pamagunanom haro himo ngongokot, himo ipangakan, it togor nga mamirag, manakaw nga mga panakaw ka. Ngono po imbulaya ko pilo ki. Ano po hom atumbayaan kay boros sa paimpulid isuang boros sa kitab. Atumbayaan ka dati. Nga hinggay pagulunan dati, idom pamagunan. Okay? Mano pa dadi boros na poloho di ay kitab nga ay kada ko no po ni munggot kahaharan ti pamagunan ka. Nga iri no gi iman dati. Iri no gi iman dati paburuo. Kamun po nga nakalanggar to kay dadi topot kapyo. Ino po hit asaro dati boros sa kinarahingan kano pom ini hukum 10. Nga iloho dilo nga boros kinarahingan. Nga asaro to kay madi sapon ki. Yatin po nga kalihut ako dot boros kakago da kinarahingan nga timungo na dako kahaharan nila suruga. Alanggar mo ti kasari dati lo ki. Nga ay opurimanan nilo bo. Ino po itutok dati nga ini hukum 10. Hukum 10. Makanan haram halal. Iri ni tasaru. Ilo na po borosot kada ko po ni mungkot kaharan ti pamagunan. Timungon da ko dila suruga. Oli Juan ni dati. Bahkan dat ato ko sorohon dat iso mantadit. Perintah da kinorohingan. Ipon Juan da kinorohingan. No kadi dilo ino po dadi himan dati paburo nga kumaraja toko okon ko montok no kepentingan dati sendiri. Kakuan po nga ino po harta nga po ngopi. Ipopian dahil suruga nga ay soot mamirag. Ay so manakaw do mo insomok. Ay so itagor karag. Nga ino po hikahaharani di pahingilyo di isakay pamagunan o lisid muntok diolo nga haro no gid muntok kot kahaharan diolo. Naborosot hinggo na po kahaharanong hirini ginawa no. Jadi moid ako pagiduit ginawa dati panimong to kunod harta dahil suruga. Tuhila no panday ginawa dati. Iyo dadi diri nga yoho nga ay agat suway na ihartad pamagunan tok iri nagiit konggok ko ginawa kondo sa ginawa o silih pa dadi jutawan
Sorohonna dati Yesus sendiri. Dadamot tot ay nakatali bisyo dot puasa padang gurun. Kota guang na di siyo pagumbalan da agayo. Pengkura naway andi siyo. Hiri siyo osangulunan. Kota guang isiyo dit pono kisangod dot ay otirik. Om nakanu hisiyo dot minangala idirogon. Pagumbalan po tagayo pinatuguang ako pagulungan uno. Pangakan-ngakan. Mantad ko naratu itulun na ko pagulu. Ihawa om i Adam. Oh, pakayon pakaguti. Pakayon pakaguti tirik itid pagumbal di Yesus om. Ako kuro isiyo yaho ka. Tu ino pa itulun na gulu. Ihawa om i Adam. Naratu ipasalot pangakan-ngakan nga umbalan pakagu Yesus. Aratu isiyo ka. Umbalay na didirogon hingga nailan natin inawatu tanak ko na pa kinarahingan ka. May wada silihod roti inawatu ka. Om nailan natin ay naratu Yesus ke. Kada nang may pagumbalot ay kinarahingan kasi. Iyati pengkuro. Kada borosad kay Lord momonsay takaduatu asili roti. Ipanginginom dati, ipangangakan, nunuy inuman dati. Ipagaduhan ka amo. Nagipagaduhan na tasadap. Atay. Tay ko haray dadamot na nga mong inom makupi. Haray mati mong inom makupi itidon do. Pengurang. Tay ko imasisat ukabando doon do. Sorohon na dati Yesus sendiri nakawaya iti pagumbalan do right ketakan nun. Iyati isyo 40 hari puasa. Umbalay na did. Pasilihod roti inawatu. Loson pe siya nga. Ay siya naratu. Darurat piyad. Antakan nga ay siya naratu. Iyati no po. Kada boros sa darurat. May na akan minum. Pengka. Makan. Seafood kagi. Tok ilo no mo ti karatuan dati lo. Ilo nga karatuan na dati bo. Pangangakan, panginginom. Kada ta ko po pangipidian naman borumikot. Ilo dagi pangangakan, panginginom aratu to ko no. Jadi soroho no dati dot ay ilo no ngayot ay wokon di manumpalid ditit koposien dot ay tulun-tulun da kinarahingan. Megi krustasiya. Kumbale di karuhang miodu do pasal megi mo. Hodi haro krustasiya hilo kangko. Ilo na kari ilo kasi otopatigad ini kari. Ino po megi maiso nga asadapi gya bo. Pengkuro di sara. Pengkuro di ralan. Basaw na kaago. Oh, kagyalo mungkin. Mungkin kagyalo ka. Jadi mungkin kano po nga. Mungkin do haro. Mungkin do aiso. Jadi nunudi keputusan. Mungkin. Mungkin dia bilang ka. Mantadi di akanon. Akanon di. Kau makan juga. Kata mal. Dia bilang mungkin. Jadi maksud dia mungkin ada, mungkin tiada. Topoti bo. Nga, ino pa ikakuaan umangkan hirdi nga. Ipangangakan nuri bo. Kon ko. Ako milom ada nga. Asadap. Iri kakuaan. Oke, jadi. Sarohon no dati dot. Ay iti pangangakan iso ikadaw pagumbalan dot kumadati. Ino pa kumadua nga
nuridik kondos kasumbungon om nagi tupus dati muntok pemagunan. Itit koing kokoton dat kerajaan dah iti pemagunan om kobon tugon nga numan lagi kadau pasuruh nga kumadi Yesus. Igitai na hirik koyo nda akawas om pentayat di kerajaan dat Yerusalem. Sambah pagi doho takon nge udialo ka. Paingkuro. Yesus sendiri i raja atas segala raja ngoyon pedirogan umbalain. Sambah pagi doho takon nge kuno pala kerajaan pemagunan ka. Iya ti nga iya dion lagi mati dirogon. Tanud ko doho dia kahaharanda anu do kayo ka. Ogumu nagi ipagilitan dati kanto kangku tu aku ikailaw mungkin do kinonuan no padati di kahaharan nga mantadot kinaraton. Mungkin da minamatay ko tulun. Pinoponsu ko wokon. Kinonuan no di tanah buyuk pinagano no. Hari kanto mo. Nga soron da dati irogon nga iri pinagumbal di siya kumadi Yesus. I kahaharan do pemagunan. Om okon na kayo nga momohingi-hingi di kakitanan. Tuhun pagida. Ilo ni kamunda kaangkuhan, kaeguan. Tuhun wada hari na karaitet. Ngon ka di malaikat nuramito ka. Nga iti no pa kamunda kaangkuhan. Kapurimanan dat painggayo. Piyayaw nga. Okon ni ko silihon di Yesus sendiri. Iso okorotuon. Asaru. Takon lagi motid. Mantadidit. Koing kokoton dati. Hirin lagi korotuon dati. Kabinsuho ya. Mantad ko waibih ko. Moy konori ko tot isoot. Ay perasmian. Paingkuro. Oh, man motidi. Tiso ilo tinumon oy. Tison di tinumon. Isay monis. YB. Mamarasmi. Paingulud pa di kakanan. Isay di mamarasmi. YB. YB SDA. YB SDA. Isya di mamarasmi. Jadi anuman resmi o itinumon. Iya sebagai YB. Aratu ni pangkat no purimanan no. Iko sumbungon no. Keangkuhan. Mau tidak mau. Boleh boh. Sentigok. Hopo di kakanan. Hopo tigok. Nga. Sentigok ko. Si tangat tigok ko. Okon kay riboroson. Ino pa iboroson di nga. Nakainum. Miagal ti duso mo. Agayo duso. Okoro duso. Okon kay rikirawan dati. Nga. Oinsanan no po rin nga duso. Duso ngay. Ketua jabatan ko. Oh, rasmian di hitit ko tako. Imogasi sa pamarasmi. Mantad ko to jabatan ko. Main no po. Ilo na matilot. Pinasurong irogan ka daw. Tanak ko na pa kinorohingan. Tuhun boda ka. Iyati nga asaro. Kay karuba niya galid di. Ilo tanganak. Tu usawon. Soro kuni tanganak. Paingkurohit. Manuho dati. Ngayon badahit. Timbaho ko hilo tarobong ka. Malas kadati mo di gulo pala. Malas ako ka. Nukad o tiri kiti molohing. Kamu ti sielo nga. Moy mo ti sielo. Kaditi. Nah kumaraw-karaw na di lapap. Hodi. Mumagura na lagak ko di siyo.
asal lu mamagura ilagakad di silom mingkakat na may silo ingkakat ko piyo to ko. Udi asal mingkakat nga manangkus sa may silom mo ditimbaw panangkus. Iya dini pagumbali ragan di wah tanak kanu po kinorohingan kasyo. Kamondet bos kono po kadati timpubay na YB kono po may bodagya Rosmio ilet tinumon ngai. Ay iya YB hidiki ka. Wah, may palulusa iti project kud. Mimangga iya no hi haro kalayakan na papalulus ka. Iya dinihit tukang kipas ngay di mo ngipas-ngipasin dit ihirid sawat-sawat. No nga it pinagumbali rogon damumbalet memaratu di Yesus sendiri. Nga mantadek kemenangan di Yesus, iyati kadaw nga patut to kalantoy to kunod mantadit pagugumbal rogon da timpu da bayno. Ay 6:20 na hoy. Tulun na pohom akumbal dot iyati no po nga ato ko kumbal dot ngon umbalay di pagumbalan dit miagalid dit karalom kagat di pinataguang kumadi Yesus. Nga iyati na po sebagai tulun da timpu bayno. Oin sasamadan toko, oin bayat toko, miampai dot opurimanan. Rumikotot korutumon. Tokoy opurimanan ni ri. Intan toko na pohit pagumbalan di rogan kumadi Yesus. May bada silihon na watu inat watu roti ka. Ade ka. Iho na pongon iya diem nuna di ti ilo ka. Iginawo. Suway kay ri nuka po. Ho dia kahaharan takon ngay kuno po dialo nga sumamba madoho ka. Mamusaraw to kunod. Kaubasan no po sa timpo bay na kinuno ginawa dati. Orotiani dati iri no po nga kapolidon. Kapalid dati katangkid to kumantad katumbayaan. Nga haro ti ginawod lumanggar po tim tumubatin do ka. Yun di no matiit kat asaru no karatu dati. Tuhara ti peluang bortobat. Ay lani po insala nga lumanggar po tim bortobatin do ka. Nakataubat ti kopyo. Pengkurumadiri hoy. Kinarahingan na bukay ladi. Ikining kokoton dati mantad di pelanggaran. Nga nakataubat ti madi. Odo. Iho nga ako di kay latid. Nga sorohon na dati dot itit kendalanan da pamagunan da timpo bay no. Asaru da monirik. Purimon kadati nga natahirik to kono. Tu otirik iga tirogon kadaw mo. Purimananan dati nga naratu to kono. Ujung-ujung nga kandam naratu ka alang-alang ditid. Kad di kita bidim osanong nagid osogit ka. Topot igya nga milay hari mabalas binti. Kapuriman kad osogit gumuli kago. Lumasu kago. Isay na kay lod iri ho kasiwatan dati na hako kinorohingan kumadya. Okay. Kalimpupuson. Inapahit katutukan dati nga isuang dat bahaya. Pahingkukuron ang kutit walay-walay iti tana sekiro piagalan dati dat ay itit jiwa-jiwa di natobus sa kinorohingan. Mantad da panguhupan dati, tampinay-tampinay dati tulun-tulun di nga man salamato miampay dia isuang gat kerajaan dit abantug.
nga iya na po kahanu ko mongigit wokon mantad di kahaharanu dahilo. Ihumo na inuno no pay karahyanu po piyo miyampayad osonong nga harende boros kanto da kinarahingan dat sumaliwan mantad dat kabang di siyo isuang ga pira-pira timpu ina po'y tapoy nga mamirag di kahaharan inuman no timungo dat ay saninaru ko po siya no kasimban nun do o silih dat ay tinimungan dat tao ay kada borosod kinorohingan dat mongyod di iyatim iyati at arutumbo sumono sekira miagal haro pipiarawon borosan pipiarawon lah haro tuyul lo pipiarawon dati manhaki kasanangan nuni penuhuan dati orikot nga imongo ipipiarawon dati pop pamalaku di dagangon hari kagay tedi pakitutudan di mositar tutudan nga adi numan pakitutudan pangilaku dagang-dagangon nga insan timpu irin pa nga gumuli kumadati gisombot irim-irim mangakan det kaposian dati kada da gisombot kinorohingan net sandiri it nuridi momorutumbo kaposian dati nga ay lanto kod okon ko iri tujuan da kinorohingan manta didi main na dati guno ikahaharan dati monto kapalayanan da kinorohingan tu agayo no mo ti sosol dati didet ato ko pono kauhu papalayanan kinorohingan sigog kay nakirapan katagak nga ikahaharan mo sanong magidet pauhupon dati haro pon dahit it kaungsikahan da ginawa dati mantado panguhupan dati palayanan kinorohingan iya no po nga papatumboyo kod o insana ni kamilaan nu kagarason nu dot mangalit to kahaharan diti pamagunan nga nununang kudit anu no isuanggot kompokon do kaposian no tay ko sayrad kori ko ti Yesus kumainduo norotian dati songkuro ginumutusin kulaten ngay natusin kada boros kori ketan di Yesus apatay to kono po nunu anu dati ditusin songkuro ginayo da tana no kori ketan di Yesus haraparati aiso apatay to ko ni mangku ko hirit tanah dati pamalabangan dati hirit tanah kuburan ikaw mo natulundat 3 kali 6 na ginayo ay si anu toko sonong nagid mandati pauhupo mentok kepelayanan da kinorohingan paingkurah no pod ino pahimanu tong kiada di pamagunan mantada ko bontugon nom kahaharan pamagunan gisombot iya no pondohom ay oiduan no kaposian rohani paingkah nagimatid iyati no po nga kan siriba toko mantadet kaboboyuhon dit abantug itaguangan da kinorohingan nunuh nang kudihot kauntungan kanu to puli pamagunan nga atagakan tokod kaposian songkurohot kotoodon da ginawa dati sayradat iyati no po nga kanu tokod muhup isuangget pekerjaan da kinorohingan kakuaan no po nga iyolo no pohom pinatumboyo do kanu bagian isuangget konsikahan da kinorohingan jadi gusawan no pada ti kahaharan pamagunan nga kada no dati lihuay dot monokadung dot ay pekerjaan pelayanan penginjilan hiti pamagunan dot timpu dot baino moed ino pay konsikahan ikaw diponon dati papendalan dot buru-buruan nga okon no kamuntok kot kaposian dati ngamuntok nagid keselamatan pelayanan dat kinorohingan dahitin timpu do baino
Pahitian to kan dati pelajaran to ko misisa to ko di suang sambayang. Kinarhingan sundu konsiko mantadot panembarasan di naway andahay may da puruanan po natalayan suabon bayno. Hali piad opi guli-guli karait diti kaharan pemagunan nga tumbayan ni haid ilo nagyahit asaru na manumpalid dahay asaru do mangimbayat dahay konsadu mantad diha. Mantad di Tuhan may hay uhupay anuan ni hay pemusaran di asimbayan kapurimanan kasarid min samok o monokadung di pelayanan penginjilan dahinggo na pod ikinay non dahay. Gisambon monokadung hay dat nunu na pod usaha-usaha pelayanan penginjilan nagi usaha-usaha isuang kerohanian di milop pendalanon irina day sa kadungan dahay. Halip ya miagalidi nga isuang gat timpu dat miagal nga kanu nagahay magampi kapasyan dahay keluarga tanganak molohing moy dat ilong nga kapuriman kasari dat sangkuron ang kukagayo andalisino. Kung sikaw tadaw do bayno kanu yahay isuang gat tindalanon buru-buruon kalidasan dahay gisambot yahay no po papuriman kasari di lisiam pantamangan ni Tuhan. Itinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinupugyang payan dati. Nako po kapoy ruba to ko dat kasuaban da suwab.